Te, Oh, nakadto na ba kag Manila? nakakaadto. Oo, nakadto gyud kining Tagalog naman. Nya kumusta pagkadto nimo Manila? Pag ato na mo, Manila, nagpinusalay dito. Pinusilay? Oh, Nya unsa may imong giingon? anong nahitabo dito? Nakakahadlok naman. Padandan, Oh. dili day tanan. Goodbye makaguol. Ano ba dili makagul kay kasagaran goodbye may kag goodbye nang matug abroad imong asawa o imong uyab. Guol man jud kana. Na di makaguol nga goodbye. Nga Unsa man goodbye nga di makaguol be? goodbye class. Sa mga anak dira na hiling mag-usik-usik, ayog isikin yung pagkaon kay kapoy rag kaning kamot sa imong papa ug sa imong mama. Mga bata, timan-in ninyo akong istorya. Ayaw isikin yung pagkaon kay grasya na. Diba pa no? Dili mag-usik-usik pa no? Oh? Uy, pre! Magulanon man ka, pre! Kung asawa, nagkuhag bag-o driver. Gwapo na batanon pa jud. Nagkubag ko nga driver. Ah, nang silos ka, no? Dili uy. Nang tingalar ako. Anong tingala mo ka? Wala may sakyaran. Bayot lagi mo anak sportahe. Ay pasakite. Kana sila makatabang na sa inyo ha. Dapat sportahan jud nato sila. Minawa jud akong istorya. Nakas akong gimpit. Hala, bayot akong papa. Nakaribon ba ka sa una? Wala oy. Utod karon? Ah, ribon? May pako. Nakamus pa ko. Mus? Hmm. Mus wanted?